Sanibona nje isigodla nje sikhuluma ngetimvu letindekela la Ngulube bantwana abasakhoni kuhamba umfula ugcwele yebo batindlu tidzilikile ngikukula ngisiphephula moya kuba ngilo sicela umnyeba bathi osichazela usikwendakale asibeka uvalele lokho lami lapha utshelela Thumbazi ngamthola utasayile emqombothini sanibona baba samthola Njani baba? Njani ngasonzela? Njani bhuti? Hayi siyaphila manje. Nibakati indzaba nini? Alright. Hayi bona na videolizer la? Ya la sa videolizer la. Okay. Lana sihlushwa iweda mina. Ha bhuti yabona indzaba yeweda ungayisho yayibona yasibulala iweda kakhulu manje. Let into echaza ngayo imfish icaphakile lapha ngoba nangobeni esivame kudoba singadithole bhuti ngoba ngikhumbula kahle sabamba bobhaburu la bayithu bese kude manje mina kethu ayibona into leyo. Hayi silimatile manje. Cha bhuti asikhulumi ngaloko bhuti. Sine sikhuluma ukuthi bantwana abasakhoni ekhaya. Ukhuluma indzaba yaleyo yabona ibridge lokho beligcwele so akusibantwana kuphela mina nathi sisilimele ngoba ngilezivama isihlangana khona letuleka mkhonazi lesihlangana khona sinase kahle le mqombutho namna kethu yabona ngoyala sakhona kusengasikala umuntu ugcine kuthana nje kunasa ngenxa ukuthi libridge ligcwele sikhona ikwela abantwana nabo ungababala mara sinandzaba nabo sikhathi lesikhulumela yini ilahlekele la mina kethu yabona ukhuluma ngezinto eziningi mina kethu yabona silimele kakhulu silimele ngisoba so nje nyalo sengithanga inyanga yonke selongisoba ngikhona kunasa ngikhona manje ngeke uchaze ukuthi ulimele ngani ngoba phela mqombotha ngisawuthola phela mina ngidowela njalo ngoba phela kugcwele into baba sikhulume mqombotha yasikhuluma cameraman loya cameraman mina kethu kunzima mina kethu ngoba ngikutshela nje nayo nana ngivuya ngicansula njengoba sikakanathi sinema enga issue vele siyashayana siyawona yabona hayi ngicoshiso phela mina wangibambisa mina nakulela konke naloko amakhamera cut